Una lava ilipa ia malo Samoa. Let me switch it up for a minute, let me talk about what's going on in this world. So lele maka inga so na mea nga kupu de onga palima se kasi motherfucker nga gofa kuina nga korua I foringa what kind of motherfucker think it is. Gotta fight for finger, she doesn't deserve that, she deserve better. What kind of world we live in, so that we know better. We fight for our rights and we do the right thing. So lea wale fire le mea eka ufa lea eka kou. O le mea lea o ke whai eku ia o kou kausi I le pā anga e kasi o rofa ma le wha ama ungi the finger. Another man's stress, another man's treasure. We all know not to put pressure. King of a finger e fracture e power marori nguku and that's it. Well no shit, so the take it like a man. So the kala iskaninga wha anu iskaninga pe punga ka amale fasabidi ima o te vai se pusi ma wha pasau e no uru pe ke anu wharo no wha akau wangi whangu. Lava se koru wha ke aina ika se paua o le wha finger ma winga. Uma le ngā e anu le whane whako ese. Please honey le koe whaia. Ngai kua whawhinge ia ka kou. Ai roa oi o le mea lea ke na mea ai anu ese roa pe sepe sa o le ka maa roa. Tio ngai kei roa kau ungai o wai o isi ka maro roa e rei whai ai ane wawe na wangi wa ai na iai sa na mō muri muri wa masaari pu wai. O le mea lea roa whamangaku waku o le ki a pono le mawhai nga moe wa ai mai roa rau wan lei mea umaga wa ai na iai le kiringa oi. A maka mai ire a inga anu waku I ngaru wenga lele le se me e whai ki ngā inga wa sau le vai vai wa mangu ma roa I le mangu fe ai anu waku le whale wha le pomu le ngana roa le maua se kongu wa ai le le fingo ingo oi. O ai le ka wai oi le ana le mea ka kau nga whai au no fia le whiri mariki a pono wa ai le maa ngaia le a inga ko anga ka kano mai loko maurano a mea me kukupu masiau wa inga. Ke ule loko ma whaise suwinga o ore ka mau le uru le a inga a mea oe ma se whakai ka inga le nei le nu ma ngaio ka meiki a wala vangi e wha a vai vai. Kuro kofi mai kau ma whai o mangu bia ku wai e whai mai.